Хождан алып кайткан зәмзәм суы онытылмаслык хож мизгелләрен кабат күңелдә яңарта. Сәфәрдән кайтканнарына берничә генә көн. Әле юлдагы органнар да бетмәгән, ә күңел кабат шунда ашкына диялар. Андагы матурлыкны сөйләп бетерлек дигән искиткеч. Анда мәчетләр гел мрамордан гына аппак мәчетләр мрамордан гына анда. Искиткеч андагыларны сөйләп бетереп дигән, барып үзең әйләнеп йөреп Hacı Kemal'lerin kılıp katmış. Anda izgi orunlar küp. Anda Allah Teala'nın en şifalı suyu zemzem suyu anda. Onun da bütün Müslümanlar, şunda kelgen Müslümanlar duygançık diyen sebek işeler. Anda kulların da bitlerin de yuvalar, ayakların da yuvalar. Şu zemzem suyu bile Allah Teala'dan sırap. Anda indi halkının köplüğü bilgili, anda 6 milyonga yakın halk. Dulkın kelip barasın olar bile birge. Газиз һәм Минзифа Зариповлар хoj сәфәрен 3нче тапкыр кыла. Беренче тапкыр белмичә барсак, бу юлы тәҗрибәбез зур иде ди хаҗи белән хаҗия. Сәфәрләре 440 мең сумга төшкән. Пенсия акчасын җыябыз диләр. Берсенә 84, икенчесенә 74 яшь тула. Шуңа да самолет белән очырга уйлаганнар. Hacılar türlü. Biz temettük hacı bile bardık. Şol temettük hacın kim niyetlep bara, ol birinci gümere kıla. Ondan sonra ihramga kirip gümere tevaf kıla Kâbetullah'ını, Saki Marfa tavları arasında yegirip, onda şuluk nilerini, yılaların, hacının yılaların üti. Ondan sonra kiteler Mina'ga, Mina degen söz, oga degen söz. Onda kurban şalalar, mene şu kurbanlarının konu akkan jirge göre ona etkenler Mina deyip. Şundan indi onda tın kunabızda gittik lige Garefet avına Allah Teala'nın en hürmetli urunlarının birisi bulup sanala onda bütün dualar da kabul kılına. Бу ел изге сәфәргә Нурлаттан 20гә якын кеше барган. Ә киләсе сишәмбе, ягъни 4 октябрьдә сәгать 11дә Шикәрчеләр мәчетендә хаҗиларга багышланган мәҗлис узачак. Хаҗилар анда изге сәфәрдән алган хис кичерешләрен сөйләячәк.